Banje kubasuhuza abakunzi ba Hills Beauty aho merereye hose yabari mu gihugu mu Rwanda se no hanze yacyo nkomeza kubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu ndetse na updates zigiye zitandukanye ahangaha kuri Hills Beauty. Uyu munsi rero nta kindi nje kubabwira na makuru yakomeje gucicikana kuri iki gicamunsi cyo ku itariki ya 13 z'ukwa kane 2022. Amakuru rero nkuko muri kugenda mubireba mu mafoto ntago ari amakuru twavuga yuko ari meza koko ni ibintu birimo ubunyamaswa, birimo ubugome. Nimba turi kwiyuka na genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994, umuntu akifata agakora igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa cy'indengakamere. Sinzi nawe nimba byumva, sinzi nimba nawe uri kureba ano mafoto. Nagerageje kugira ngo ntatera ubwoba abantu cyane, kugenda nkingaho utuntu ku bikomere by'uyu mukobwa bigaragara ko yakubiswe, akababazwa, agahonyorwa, agatemwa mu buryo budasanzwe. N'ishusho iteye ubwoba, n'ishusho yakomeje kwibazwaho n'abantu benshi batese koko ubumuntu buri hehe, ubumuntu mu bantu bwagiye hehe. Nimba nawe uri kubireba neza rwose ni ibintu utakwihanganira kuba wahana abantu bakoze ibi bintu. Abasore babiri rero muri kubona ku mafoto nibo bari gukekwaho kuba bahohoteye, bakubise, bagakomeretsa. Ikigaragara cyo bamutemye ugutwi, amaso urebye bayakuyemo, biteye agahinda. Iyi nkuru rero twakomeje kuyibona kuri social media icicikana, tugerageza gushaka amakuru uko dushoboye kose, ariko ibyo byose uko bigomba kugenda, uko bimeze kose turaza gukomeza tugenda tuyibakurikiranira, kuko ni ibintu byakomeje gushegesha abantu cyane cyane. Noneho ibintu biba byabaye muri iyi minsi yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, hari benshi bikomeretsa, hari benshi byibutsa ibihe baciyemo. Hari abantu komeje gupfobya, nanjye sinzi rwose umuntu upfobya genocide yakorewe abatutsi, ikigaragara cyo n'ubu ngubu muhaye n'ubu ngubu aguciye urwaho yakurangiza. Ni ibintu bigaragara. Uyu mukobwa rero mwiza wambaye ikanzu y'ubururu mu ifoto isanzwe, ufite mesh zitukura zijya gusa umutuku, yahohotewe n'aba bagabo babiri rero nibo bari gukekaho kuba bamuhohoteye, bakamukomeretsa muri ubu buryo bukabije cyane. So amakuru rero tuza gukomeza dukurikirana kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa, turaza kuyabagezaho. Ese aracyariho? Ese bimeze bite? Ese aracyari kwa muganga? Ese bapfuye iki? Bamujijije iki? Ese ubu bugome bwakozwe hagenderewe iki? N'agahinda, n'umubabaro, biteye ubwoba. Wowe wese uri kureba aya mashusho birakwibutsa iki? Urabibonamo iki? N'ubumuntu kuki bwabuze? Kuki ubumuntu buri kubura mu bantu? Kuki ubumuntu bwabuze? Mumbabare mumbwire, nk'ibi koko umuntu muzima utekereza arifata agatema undi muri ubu buryo, akamukuramo amaso, agatemagura amatwi. Yesu we tabara mana, tabara. Isi iri kurangira. Biteye ubwoba, biteye agahinda, biteye umubabaro rwose. Nk'uyu koko akorerwa iki? Uyu muntu akorerwa iki? Ngira ngo muri kubabona abasore babiri nibo bari gukekaho uko batemye uyu mukobwa mwiza cyane, uyu mwari mwiza w'u Rwanda. Ngira ngo mwakomeje kubona inkuru mu mafoto icicikana ku mbuga nkoranyambaga, ubwo uno mukobwa tutaramenya amazina yiwe neza, ndetse n'aba basore babiri byakomeje
guhwihwisa yuko byakomeje kugaragazwa yuko aba basore babiri ari bo bakekwa yuko baba batemye uyu mukobwa. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye ubwoba. Murabizi mwese ko turi mu cyumweru cyo cyahariwe kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Ariko nimba wowe utekereza, nimba uri umuntu muzima ukifata ugakora ibi bintu, igikorwa cy'indengakamere, oh my god, oh my god, oh my god, ngwino utabara ubwoko bwawe kuko birarenze. Iyo turi kuvuga ngo twibuke twiyubaka turwanye abapfobya jenoside, ubundi wowe ugashaka tumaze imyaka 28 twibuka, none ubu ngubu urifata mu mwaka w'ibihumbi 2022 ugatema umuntu muri ubu buryo. Ngira ngo mwakomeje kubona ino foto. Njyewe nagerageje guhishahisha ibikomere kuko byagutera ubwoba, byaguhahamura. Ntago ari ibintu kubireba, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikora ku mitima y'abantu. Sinzi se ubu koko dukora iki? Nk'uyu muntu koko tumukorera iki? Sibyo ko bajya babanga amategeko ngakora iki? Uyu kweri yahanwa riri hetegeko. Ariyo nkaho gukurikiranya iyi nkuru, mutubwire muri comment, uyu muntu wamukorera iki? Yesu we. Ntago turamenya mu by'ukuri icyo yazize, nta nubwo turamenya mu by'ukuri ahantu aherereye, ahantu ibi bintu byabereye. Ntago turamenya neza ahantu ibi bintu byabereye, ariko turabizeza yuko byanga byakunda tuza gukomeza kubibekurikiranira, tuza gukomeza kubaha amakuru ya nyayo kuri iyi nkuru, kuko natwe twayibonye. Tugerageza gushaka amakuru mu buryo dushoboye kose, gusa dutegereje yuko baduha igisubizo. Dutegereje ko baduha igisubizo, twamara kubona igisubizo tukababwira ese ido nido byagenze gute, bapfuye iki, yamuzize. Ariko icyo bapfa cyose, ubundi hari ikintu dukwiye kumenya, kwigishwa ubumuntu ni iki? Kumva yuko umugenzi wawe uburenganzira bwawe aho burangirira ariho ubwe butangirira, uzabyumva ryari? Ko twese turi umwe, twese tuva amaraso amwe. Ese wowe bagukoreye ubugome, byagushimisha? Kuki wumva wavutse ubuzima mugenzi wawe? Kuki wumva wakomeretsa umuntu aka kageni? Kuki wumva wakora igikorwa cy'ubunyamaswa nk'ubu ngubu? Nubwo inyamaswa nazo zirarengana, abantu ubwo barenze n'ubunyamaswa, kuko inyamaswa burya nta nubwo ijya ipfa gusagarira umuntu utayendereje. Ariko ndebera ubusa nk'uyakwiye kuba muri sosiyete nyarwanda. Uyu nguyu yewe ngubu biba byandenze. Gusa icyo mbijeje ni ugukomeza mbakurikirana aya makuru, koko ese byabereye hehe, bapfuye iki. Ikindi uko byagenda kose, uwabikoze wese, yaba ari aba bahungu yaba atari bo, hakorwa iperereza, bafatwe, bakanirwe urubakwiye. Bakanirwe iki? Urubakwiye. Kuko ibi ni uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi ibi ngibi nibyo bituma abantu, iyo abantu bakoze ibintu nk'ibi ngibi ntibafatwe ngo bahanwe, nibyo bituma hari abandi babyuririraho ugasanga bari kubikora. Nta gahinda we, Yesu we. Twaharaniye gusiga isi nkuko twayisanze. Isi yari nziza, igenda hindirwa natwe abantu we, igenda hindirwa natwe. Ubuse koko
gusa mukomeze mwihangane abababajwe n'ino nkuru turagerageza dukomeze tubashakira amakuru ya nyayo rero uhita mfatiraho n'indi nkuru ya mukaperezida rero y'umugabo wiwe Kwizera umaze gufatwa n'inzego z'umutekano RIB ubugenzacyaha ubwo ari gukekwaho icyaha cyo gusambanya umukobwa wavukoraga mu kabari iwe. Ati rero byagenze gute? Uyu rero Kwizera umugabo wa mukaperezida akaba ari inshuro ya kabiri. Uyu munsi rero turakomeza no ku yindi nkuru imaze gucicikana muri uyu mugoroba ubwo aho uwitwa Kwizera Evariste wamenyekanye mu mpera z'umwaka wa Mutarama 2019 ubwo yasezeranaga mu murenge n'umugore witwa mukaperezida. Yamurushaga rero imyaka igera kuri 27 yongeye gutabwa muri yombi noneho akaba akekwaho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa yakoreshaga mu kabari. Twibukiranye yuko uyu Evariste mu mwaka ushize nabwo icyo cyaha yagishinjwe agafungwa akajya muri brigade ariko bakaza kukimuhanaguraho basanze bitamuhama ararekurwa. So rero iyi ni insubiracyaha akaba yongeye kubikora ku nshuro ya kabiri. Rero mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Mata 2022 nibwo uyu mugabo utuye mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana yatawe muri yombi azira gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa yakoreshaga mu kabari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Gishari Muhinda Augustin yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu gitondo cyo kuri wa gatatu akekwaho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa yakoreshaga mu kabari. Ati arakekwaho gusambanya umukobwa yakoreshaga mu kabari gusa ntago biremezwa haracyakorwa iperereza. Bivugwa ko Kwizera yasanze uyu mukobwa aho yamucumbikiraga nijoro ngo amusambanye ku gahato bituma azinduka atanga ikirego kuri RIB nayo ihita imuta muri yombi ako kanya. Amakuru avugwa nuko ubu acumbikiwe kuri sitasiyo ya Kigabiro mu gihe hagikorwa iperereza ngo hamenyekane ukuri kuri iki kibazo cya uriya mugabo wa mukaperezida. Mu bihumbi 2020 rero nibwo uyu mugabo nabwo yari yatawe muri yombi azira gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Yaje kubihanwa n'inkiko akatirwa imyaka 10 ariko aza kujurira ari nabwo yagizwe umwere. Yabanje gukatirwa gufungwa imyaka 10 nyuma agirwa umwere ararekurwa. Kwizera yamenyekanye mu mpera za Mutarama 2019 ubwo yasezeranaga mu murenge n'umugore witwa mukaperezida wamurushaga imyaka 27. Icyo gihe rero Kwizera yari afite imyaka 21 aribwo agisoza amashuri yisumbuye. Aya makuru rero yo tuyakuye ku Gihe. Inkuru ya Kwizera umugabo wo mukaperezida ubu ngubu rero akaba acumbikiwe ku sitasiyo ya RIB ya Kigabiro. Rero muri no minsi icyaha cyo gufata ku ngufu kimaze gufata indi ntera, imaze gufata umurego, aho mubizi yuko hari n'undi mustari hano mu gihugu cy'u Rwanda ufunze aka kanya aricyo kintu azira gusambanya umukobwa 18. Uyu Kwizera nawe akaba we yasambanyije undi mukobwa ariko we akaba yasambanyije umukobwa uri hejuru ya 18 gusa akaba yabikoze ku ngufu. Mukomeze gukurikira 1K Hills Beauty rero kuri update ku nkuru nshyashya kandi ntibagere gukora subscribe, comment, like and share kugira komeze ibintu bigana byiza hano kuri 1K Hills Beauty. Yari umusore wanyu Chris the Lion. Ciao ciao, dukomeze kwibuka twiyubaka.